Opsada Alesije. Vercingetorix je bio vođa plemena Averna, ali je s vremenom postao vođa velike koalicije galskih plemena, koja se odupirala rimskim osvajanjima u Galiji. Gaj Julije Cezar predvodio je moćnu rimsku vojsku. Vercingetorix se pred njim povukao u utvrđenu Alesiju te odaslao konjanike širom Galije da traže pojačanja. Cezar je naredio da se oko gradine Alesije izgradi 2 prstenasta bedema, želeći da izgladni stanovništvo i tako prisili neprijatelje na predaju. Kada je Galima stiglo pojačanje, Cezar je bio spreman. Oko Alesije je bio gotov dvostruki drveni bedem. Bitku koja je uslijedila, Rimljani su vodili i protiv Vercingetoriksa, koji je napao iznutra, i njegovih saplemenika s polja. Disciplina rimskih vojnika, palisade, kao i tehnološka nadmoć u vidu kvalitetnijih mačeva, štitova, katapulta i kautropa donijeli su Cezaru veliku pobjedu. Iako su u jednom momentu imali 3 puta više vojnika svana i unutar Alesije, Gali su poraženi. Vercingetorix se na kraju zajedno sa izgladnjelim Galima morao predati. Postao je rob i pogubljen je nakon 5 godina